Good morning, children. Good morning. Sit down, please. Who's on duty today? I am. Who's absent today? All are present. Good. So, let's talk the lesson. Who made homework? I. Lebedeva Sergeevna. How dear. Please go to the blackboard. Are you ready? My name is Khaldev Vanya. I live. I live. Советский Союз. May I ask you the question, Людмила Сергеевна? Yes, you may. How old are you? Gassan. Urugu targım hediyeme gerek. قدم هدايا من جنة انجلس كدي انجلس كرو غريب كورونا بار Умуктун уругумен олуссы билүүбүн. Билигинге сайтыгылаах каңа культурна кии бир умуктун билихтах ден бига санаалаахпын. Английский тыл андай дуга самай таргамытты. Нария Афанасьевна Билүү районун айылаагыттын түрүттах. 2009 сыллаакка умуктун учуталын дипломун илиитигер туппут. Биге Малыкайская СОШ 2009 сыллаакка чуктар жорантыгын кытты киирен келбиде. Минуровка саңата соқ, кистен Нария Афанасьевнаны одула олорухун бағарабын. Кені мұғыс маған серейін ғыз қара уын сұлуға қаймығылан, өссамын қадар күрді. Кырылақ күні мұнна, дәдәркай уаға, көкай бұлт уын мағынды. Жылығар күні ұңуға, таңға саба, барыта космополитен сұғыналға, бәшәйттінен жақталар мәтериеттерін санатар. Тиетейін бол баққа бәйеті түрген саналақ, нарын имигас хамсанылах, олус эдер, олус күшүгөй. Английский тыл Нария Афанасьевна саңардагана, Мегежекти торгооннора, кинеха туттарыгар хаптарыгар олус барсыр. Тыл музыката дейин ити боллага. Биги деребине өтігер Нария Афанасьевна, хотугу тынны дойту бир күрүс олагар, алгас көтөн келбет соғырду дойту көтөрүгер майкынныр. Биги кылаға саңа шутал анаттас таста көрүнө сергасып бирен. Кылааспыт салаячыта болбута. Кыргыттар бут тута кенне үдүктүбүтүнөн барбыттара. Please, thank you, ден тылланмыттара. Улаттардын кыргыттардын бары десе билүүбүт. The last lesson of this educational year. Okay, and tomorrow you will be free because you are graduates. Yes? Сырдыкка кырарар, кардыгыргыт олус хайгаллар жылы. Антугагатын каханда ситеринен барагаман. Бригантинагыт барыгын, күстәхтыл, курук тире үретырдыр. Жана голым. Вальс. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les hommes. Quand il est trop jaloux de ces millions d'amants. Why are you not dancing? I don't want. Oh, good.
Why not?